关心看世界一当前的今仔日，空袭警报伫乌克兰一直弹，俄罗斯以特殊的军事行动名义，以着优势兵力甲武器全面侵入乌克兰。当时有真侪人当作讲乌克兰真紧就会战败、被占领、被接管，不过一当过去啊，乌克兰依然坚强的抵抗，这两国的战争变成民主甲独裁战争。西方有一个国家一直乌演，就是要过这条民主、自由甲安全的防线。要不，这个战争一个扭一个鼓嘛，变成消磨战。就是讲，世界经济、能源、粮食拢付出代价，连俄罗斯的好朋友中国拢讲愿意来朝推动两国的和平协商。2020年6月24，空袭警報喺基輔開始響，俄羅斯嘛全面爬起來。Схід дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти. Південь. На частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. 開始開戰時，真濟人以為俄羅斯真緊地佔領烏克蘭，不過時間過1年啊，烏克蘭趕快繼續抵抗。Ми відзначаємо рік спротиву агресії, рік мужності, рік взаємодопомоги і порятунку один одного. 阿人損失嘛了解土，真親真萬的性命都安尼無去，幾若100萬人有路無厝，有的城市嘛為地圖失去。俄羅斯軍隊嘛戰甲激烈咧，一場戰爭唔是俄羅斯和烏克蘭之戰，嘛是獨裁和民主之戰。It's about freedom and democracy in Europe. It's about freedom and democracy writ large. We break the cycle of Russian aggression, prevent Russia from chipping away at European security. 為了守條民主自由防線，西方國家攏來鬥相共，親像贊助資金、火藥、飛彈、戰車、冇人員訓練。Pasar de 6 a 10 y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. 不過戰爭拖真久，嘛真做一場消耗戰。Ukraine needs to be made whole, but any way or the other could be by continuing the fight on the ground. One way or another could include negotiations at some point. 戰事未來會安怎行？各國嘛是驚防這邊，就和俄羅斯的默契中國嘛真歹過，無信任北約所指控的軍官俄羅斯計劃，嘛講願意調解，叫因莫閣拍。Ми хотіли би зустрітись з Китаєм. Це в інтересах сьогодні України. 不過澤倫斯基嘛講，因為看到中國所講的和平方案，俄羅斯是回應歡迎中國在解決這件代誌頂，會當發揮更加正面的動作。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。